turuga o program weje kantandike nabunyi no mu studios bayanjure tutyo tutandike program kantandike Omushana bari mnongo mtebekanisa wa program amazina ni banyita na Gw'Ebyobutegyeki and council Omukyara aha North Division kandi nyenda kutabarisa abantu mwena week tutira mabega kandi mbakire on week agency. Okay. Sebora museo kutre. Yebare mtebekanisa wa program nyenda kusima management ya GNTV haba kutwereza akagisha kuja kugamba n'abanyayuganda kandi habari ba GNTV mu rumwena nimbakunda umwami tugume hose ya nimango rya GNTV mukazi wanje cyo muhendo Royisini na family yanje nimango hata muriyo mureba munywano wanje barya General Hardware Benusoni muntu bakinyenza umudokita mukuru munongo murumbarara nimbakunda kandi nyenda umuringo gumutano kutabara kushemerwa panorist bagenzi banje abone nabapano munywano wanje Kajobi in statement yayangambiye kukaniza kugirekana agiye gambira tigenda kukigambaho konka niza kukirekana agiye gambira kandi umuringo gumutano sime akachiko kitu mukama wanje akakutebeka somukoro go kutayesa General Muzikine Rugaba umucayi cyakaceka ogwayemerezi yegwemu owe kitira sapore katwire ni mango rya TV owe kitira Michael Toyota nazarwa na president kandi nakunda GNTV yangambira ati ninza kuba ninjireba owe kitira Michael Mawanda owe kitira Honorable Kangwa Steven Rwakanuma Bukanga owe kitira Mawanda kuri owe kitira Baramu Bargahara owe kitira Kibuka owe kitira Bebeku ababona n'abakunzi beji TV abakari baruhona nimbasima bw'umurimo go bakozere abo kundo w'kitinisa General Muhozi kugira ngo kubasa kutamana iminjo mu kutumbura intaranta z'abana n'ikirungi kandi n'ikikuru kandi niwe ningusima mukamanje yebaye kunyeta abarebi muturinde tubahereze intanda yayo yebare Danson mu Obama namusiya bakutireba yebare mnongo w'kitinisa wana Innocent nyenda kusima abo kuteta kandi nyakire naba members abinye napano na nimwe bakutureba nimbatangira umuringo gumutano ndiasima Douglas binjira irakari omuntu wa burijo rwane rihanga ry'abari bari yakwizuka na nyendo ncereze statement yawe wagamba neza kakagisha twaganira kacarese bari mnonga Innocent ndi Moses Kajubikalanzi ndi Social Service muri Mbara South Division cyegambere kandi Obama nzakigamba nimbashira mwena program yitu nungi ya GNTV nyakira abapanelist bitu Obama ryo nangira nti ngambe kina nagambe kandi nza kukigamba sitasibantu bwe yatandika nyenda ko kusaba abantu bona bata abakureba TV bagambira n'abandi abantu bitu bakatete abantu bitu ba Nyamitanga division enkuru Kakobe enkuru na Kashika n'abandi bona bakutureba mu ihanga ryona tubakira kandi ntenda kuba nimwe mbwira akira kona twongere kumanya bifo mu ihanga yebaye umukuru bamusiya bakutureba hanyuma nyenda kubanza kusima management ya GNTV kandi ramunonga umukuru Innocent ukumpa umugisha mukijaha amazina mbanyita Kambubiri Bafosi Omushonesa kandi wasekoa tugamuka cheka zo profession zozindi kumko mushomesa mbwenu wano nyitumu chimpeji niwe wa science tubati kwata omuno nyoko kandyo ebinje tuzakubyongera yebare wero niwe wa science ondebe na shomesa n'ekipa mu studios izoba imikazoba niza kwikiriza muzakunyikiriza ndakikanje munonga abyo mwabase kuba natugambira ko kace ahashongeje inabanza kuganiraho adende bwanyuma tandiko muramwatuga tuhajaneho tumara kire karemba konka y'umuntu ariyo kwa heru wasa kutwegitaho aha GNTV okurabira aha YouTube channel yitu GNTV Uganda tuli live kandi no wasa kutunga kurunji Afro Mobile no wasa kutunga downloading app ejo
wase kuba twine kurungi yo TV app nayo ni app nungi umusimu yawe aho kutambura hona nobo ine GNTV Star Times channel birabira na mwenda hamwe na free to air decoder omihanga ryona gitu rya Uganda akanda kumkwenda tuganire ho kacida cikemwe mu byumuza muhida cikemwe President Museveni esande je wiri natandikana statement ejo njanti agiyo mwihanga rya Rwanda haza abantu binji bakamba jang President Museveni Rwanda tayini bo bahagize tubakumukunda tubakumwendayo cyo kwagireyo twarebe kwiyaje ne kwiyaza abantu azire kumwakira kurujira nkitwe abakoreba enshoge zo kugenda umwihanga rya Uganda ekiwe cyerekire ki abanya-Uganda kantandikana dagarasa yebare munonga muteganza wa program yebare munonga kurete nshogejo nabwe kurwagera abaho yaneza kumusasa munonga nomanya abakutureba abahekera bagire nkora yabo tutwire tubagambera ngo President Museveni omwihanga rya Uganda kwa kuba naza kuzankambarira bagambera Obama baba bahesente ushangana bashomba abantu babatamanya bamwe babemerezo mu nguto ngo bagende no batera umunga hato buhekirobwa abo transferingire yabo twara na Rwanda niyo ni nkwereka because Kagame namanye nkora ya mukamawe bakaba riyo nibazungu rukiko rwacyo gamo of which President Museveni ombajungu hati no manyabira atakizayo nanguna n'ubuhagizi bweye bukacenderana abwe binte byaro gukora mu Uganda so abajungu tubakimwine mbwesije so okupreparing emitwe y'abajungu ababembaza kushitama na President Museveni ubakumanga credibility kagwa kare Kagame akabayine gukora oda za mukamawe kugira ngo abantu abo bantera ruguto twereke bari y'abajungu ngunci no bugira ki obahagize for the first time mu myaka 15 kareba President Museveni naragamu umwihanga rindi nahubera abantu eco takibasa kukikora no mu Uganda we bari muri Uganda har kwebembera ko araye nakundwa mununga ahabwenje atakibasa kutamburira ha street ahabwenje rumotoka nori emotoka ebikuba mukuratire nono shangura riyo nazo mu rutaro konko mu Rwanda kurikiriza noza kufana kireka mu Rwanda ecyo kikaba kiri brand bakakwata abantu be bamanya bakuza kuraba etawunezo zikaba zikinge manyite twine information kuruga kuri etawunezo wakazikinga batekamwa abantu abo kugira ngo kwarije na wareba ni manyango ukashoma graphics naje ibintu by'ebishano bira wareba kamera za kwasera ibiriye bishano rengo zikaba zitebekana sibe ayine bya aerial view hariho biha none ngo buri kimwe cyo nakikakitebekana sibe na nabantu ababe barahari so tindi kwenda baba bihiye ngo ayino bahageze munungo mu Rwanda kandi umwihangariye yatakibwine atakibasa kutambura na street yebare umutebekanza program mbeno hatuye ko derizoba namana ngo umuntu kuzo mu opposition n'ikintu kikerero kayobe munonga kandi nicyo basa kutija kundetera umutama ko kwenda kuzaho mu opposition abo kuba nikimanyisa ngo umuntu wo opposition we no kwate kinte kirunja akacite kibi umuterekano sa program nabara kurebe GTV nabi namasoma ga social media tukareba President Museveni nataho atakashire na Rwanda akahubera abantu aterna nakatuna side ya Uganda abantu yabahubera bamwakira namani minji abenshi bamwakira ndagara sereka tugambira abantu amazima manyaburu kimwe tukujya mu tugumanzo mu propaganda zibishubu ahabwacha bakatuna bayakire Museveni ahabwacha ba Rwanda bamwakire Rwanda yo kurebeka kinga Rwanda niyo yakingire yatukinga ku marimi yakebiro plus bwanyuma yebyo w'ikitinisa genero muhozi kine rugabo yebari munonga se na ayebare Adoni akabaza hazayo ayebare Adoniya hamara hazayo w'ikitinisa genero muhozi kine rugabo twareba Kagame na ikiruzo kwigura board ezo ni fact abo ko inabateza bamasumu nibenda gatera mwenu twijaha TV nkejoboro kore cyurungi na wabi hamu kuko janzi munamazima make abantu bareke kutwata kubokwa heyo eco ncerega omutebekana sa program nkerebera abantu ba Rwanda nabakira President Museveni bakumugira ngo numwiza cyane mwine wacu mujurse numwiza cyane mwiza n'umurundi munonga ekibabene bamwetera murungi mu Rwanda
Uganda ni food basket ya Rwanda cyamwine wabo tubarakigambo abantu bitu ba Rwanda ebyo kurya ebibakutunga ebingi nibirga nitwibahereze mundi nizirgahatso ezindi zigakabari nitubahereze omugusha nitubahereze ebitoki bingi nibirga nisinjo for your information. So ninyenda kugambira umutekano wa program ngo abanyarwanda okusima president bakaba bahikire, it was excitement bakandi bareba kurugiro rw'ebembezo bw'u Rwanda n'ubwebembezo bwitu bwa Uganda kandi no kimanya ngo basi za volcano nizija buri izoba, basi za Trinity nizija buri izoba nangwa nyoni zo nkunda no kugendamo hakubandi basi nungi munonga nabwo abanyarwanda nibamanya ubwebembezo burungi bwa Uganda kuba urenga Museveni naija bona bayishuka nguto ukureba oshitini sa president Museveni nakahangare president Museveni omwami Henry ekicwengereka cy'abanyarwanda icyo kubanza yenda kusima aba prime minister bagamba yashongejo president Museveni kanagambiraho kimwe kacera program nje eji n'abajanti Uganda ense zimwe mbita Uganda the paradise on earth. Omuti yarugo mahanga ginda atanda kizo mu Uganda Mandita paradise nabayizo mu iguru eri hansi. yes true Hati nk'abantu ba Rwanda, abantu ba Kenya, abantu ba Tanzania yiza akareba social life eri aha akareba abantu bakora 24 hours imuruka zitambura 24 hours. By the way lockdown in Tanzania ekiriyo okuba sayi 12 muruka ziparking taru kutambura there is curfew na hand horn. So abantu bambenda kureba ubwo bwebembeza ari gukora ikintu kityo mu Uganda no. Now Nolea President Museveni achagamba pan Africanism. yeah Achigamba mnonga okunda ensiyo okunda mansiyon. Ete kintu tikikoma munwa. Ti Rwanda yonka nguni bakora ki nibaramye President Museveni waza Tanzania akasanga Tanzania yokwe abazo bari kusomesa abana babuzo bunga yabagambira nti mbwenu n'abana bese bakora ki yabombikero n'ishomero yo kureberaho nko mwemezi wa Afrika hati yaza Tanzania abantu bakagwa hansi nyenka rurabanya n'abajya ahagara bona hagara n'umunyamfiko kumanya ngahora hagara bona town zi 14 nziza cyane nziza cyane abantu bagwa hansi bona town 14 ziyarabiremo abantu bona bizwire mbari kuwa hansi bari gwasa bakwimuka wana bono basaka staging ato amahanda icyo nchimo nyenda kugambira President Museveni ogu n'abazungu haru yazo mu Commonwealth meeting yagamba abazungu batangara bakuguma batera mu ngaro nje abafaransa abachina abachi so mbendisa Uganda kabona umugisha gwa President Museveni no kujyanta bukuru ekozereki ezire ne basa kubana nda kumusara omgwebembezi konka gabe nagumizamo abantu korachi so nida kugambira ndaje kibeta ekibire Rwanda tikwasa na yaza Kongo hakore ngudo abantu bakare bagarugudo bakaransa no manye Kongo 198 km okutambura 198 okagitaho 300 that's 498 okagitaho 200 batakare bagarugudo bakaransa hata umuntu nkogwe ari proposing tujye mu East Africa abantu barebona kugidoka koransa pan Africanism ogo yaza twa kumuramya hati Rwanda it has all reasons all kuri kandi yaramya president wa okwa heavy hide no bimanya pasa ebyananka byabire Rwanda oku genocide byaje no bimanya so this president ni president wensi yona yebare munonga mbwena ninyenda kukakanaho munonga na n'umwami Dagarasi yenda kumanyisa president Museveni nakundwa nko muntu first of all icyo abanze ko yihamu mujyacyo kuba mbeno riya we ubagamba ngo n'umutwezi we n'amazu we obhangwa we nakundwa nko muntu personally oye mu bya politics n'ibindi ecyakabi nka Rwanda kumwaki abakabashikire manyaka batambira waza kuzo mu history 1994 ubwa genocide tari baretingiye Uganda yonka konka katambira na Rwanda actually level ya president Museveni hate yarho ni leader wa Africa kinko mansanity atuye na jiaringa
African United States ichatuye nakikora one of the presidents abatuye mbakigiyaringa kandi otuye nayoreka interest even yo kuba president wayo ni president Museveni ukokorera abengi bona mba mwijya umwe nimba nishoberwa uko muntu kwija TV akajyangwa abajungu tubakimwikiriza no bakoze investment so mu Uganda mu importance yayine nabo abamumbija kumwebuzaho kumwehabuzaho bona nabata kwikiza nabo benaho nimba nitana nabo munonga abo kuba president Museveni mu Rwanda ikindi cyakabe abanyarwanda baza kubara abanyarwanda bari mu Uganda nibo bingi ubutegetsi bwite bwonko mbabwetenga waza kurura nko muka video yakakaba kwatsere akujya ngo yarahagaze akumanza ngo yayemerera mwishe tuzikumura mutso bene icyo nacyo bakaba kigire ngo bakigambe so mbamukunda munonga on personal level characters za president okwata rudu so emyaka yiyahikaho nyoni tekateka ngo president niyo myaka mirungi yo kumukunda yo kuhabura abantu bakamu buri kimwe cyo na mbwe honorable Madina view yawe ariye kibire Rwanda wabare mnongo mtebekanisa program ninjira 19 za kutana mnonga na panelist batahi banje Heo Douglas waza kureba actually mu East Africa kandi kabye no mu East Africa president owa amahanga gono gakunda president Museveni mbuza bwenshonga Uganda twino businge bwitu kandi Uganda omuntu we nabo bokureba bakushoberwa Kongo bakashoberwa Tanzania bakashoberwa Kenya ibije bakungira muri Uganda so hata abanyarwanda bingi bariyo konka they are feeling at home behurira ngo bariyo muka because tino kubakwata mukono actually president Museveni washemere kuba na president wa East Africa ahabo kuba no muntu rukundi hangariye no muntu rukundo mu Africa kandi no muntu kwakira buryomo so atabanyarwanda kumwakira bakabashyikire kimwe namwe bakabakeriza bakabashime kuba bamwesire kare nangwa bamutekire nembaga bamwakira konka kugira ngo nka mutahi wanje kuyagira ngo bakabakisengire bakipangire no actually abanyarwanda tubine gwiro konka nyowe kinabasimireho bakamoreka rukundo kandi umutebekanisa wa program yo kugira ngo napitagirata hati banyunywani wanje ba Douglas ko kuba kubani bamureba batwire nawe bamutera umukatuni bamugira bati bamujuma ko abantu bajya mukumanye kimwine tubakumaye kibine abo gwani begomba ati nangwa nizo banarimo kurumushijo kunabasakora ki natutegeka so ece kumwakira kibire kishikire kimwe ahabo kuba ngaho na Reboka jibe kiyagamba Uganda waza Kenya waza Sudan waza nkagambira umuntu tumwe nakuta mu Uganda no kumuso tino rukubasa kwanga naza Uganda yes so nyoni nyenda kubasiba abantu ba Rwanda mwe bari gutoreka mundo mwe bari kwakira mwe bembezi witu kandi nitwe tubakunda because twena turi abira gumuntu turi abafrika okay abo kuba wakwata abantu banabona wabatumukari nyo abana ba FDC ka urikiriza tindo kwakana munonga nabo noreba mwamwine data wanyu atakubaha cyo kuri konke sente zakuguza umwani nente nacyari kuzitwara kashingerera abanda abara kuya nayi namani na yara bahono bambatira umungaro ngwegwe ngo mushawiti yiza wafuna kunkitwa muka urikiriza bama itumuka tuyontigira ngo umuntu na Obama urikiriza umusawa businana akora cyapa Obama urikiriza itwabo muka tuyontigira ngo mushiza naguzente zitu agenda yombeka amashomero Tanzania Omushana naguze bihimba byitu agenda yombeka nguto Kongo debana na Rwanda kombeka yishomero so akuri abo mubara Obama abo mubara ne batekwa kutera umungaro nabashemero babo kuba ni serebu wabo basa kushangeka yo umuntu ya aze video pino musiramu ubwo mukazi no musiramu kandi iba nakanyiro no musiramu nogu no musiramu kandi oguwe iba no musiramu munonga y'umudini arimo kushanga umuntu ajye musiramu ko kubunda rukubasa kwa namera hakantu kari konko no musiramu abasiramu b'abamani stonchi muslim nabo icyo nanisha badagera kubano wanje weje kinda kihenyo abo statement kuryo ko yadukora kuri yaheru basa twata mukuru shishe dini yaba banyandise kandi 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 mtebekanisa ndo manye kintu
ati yo karebe cya Rwanda Yes. ko nkakati yaza Sudan Sudani y'amashuma ni y'amashuma ka Sudan kwiyabireri abantu nijani babona mbagwaranse mbere in fact waza Sudan amahurega Sudan aho bahandikire bari kozariga president Museveni the father of the southern nation of Sudan ekigambo in fact Mirundi they address him as the father of the southern nation of what of Sudan ishewi hangariyaki ya Sudan n'abanyarwanda babreba kishewi hangariyaki randika be yabwiro because so because I know he's the president here is the pan-Africanist now no president alikwenda nti Africa ibe united bihangarimwe nitutube nk'abazungu kakubineki United States of America kandi you know when you are united you must know a strong beginning what power obona economic what base yoka n'abazungu. So this president you are talking about is extraordinary. abakutureba ninjira mwakimanya mwakikiriza kandi hatakiriho kubika nanimbagambira ngu tata witu naguze bintu byo witu abetwaro mbane ibango babeje urikiriza babeje hatakiriho kuhakana ba NRM bakonfaminga Tanzania kombeka yishomero Rwanda kata yishomero rya Ntare School nangu no buyabe narigura kagera to mu Uganda ko mbarge hatabo kuba nabashuma hatabo no bacakizura ubushuma atimwe mukore esente zitu zona zihwirire Rwanda bakonfaminga ngo esente nizombeke nguto Kongo imwe zanyu no muraba mu bihandagaze nkente no munywa mize na nente ebindi mbabikora mahanga gani mwe bari bantu mwe okutugambira demonstration school kimanyisa ikikorikira okwero cyo kurebera so umuntu yazo umunsi akagira ati mubenka abayuganda akaboreka cyo gukora emyaka 3 na mukaga twatombekira isomero emyaka 3 na mukaga tombekira isomero okay webare zabasha tunamwenda ezaringo mushayito yakana programu Omushana abashomesa bari no barano bagambira ngo bakoze Kongo ibintu byo muhanga bakogenda jigamba ukacekace okubu abanyarwanda bakire president Yoweri Kaguta Museveni bine kumwakira kandi kuyartireyo yaraba boda yakatuna asakwa nagamba ho na abanyarwanda yabahubiraho nukwe kugumiza mu akazantunga nyoni nyenda ijatambure ha aizo murimba ratambure kabasa kwa naganira nabo ejeshonga na nyenda tujurukeho tuzashonge ndisho strike y'abashomesa nigashokwe karakasa kwa abashomesa twabasabwa kutandika kamwe giye nyine eri turache kweza eri kutandika tukabanza n'abashomesa ba science ba edima amashomero gigura haza aba science banga kuzayo cyoka ba ati biceza bazayo bashomesa abana ba Uganda bashomesa umwana wawe bashomesa na nabandi aho budget kubaje gishoma bagirangu abashomesa ba science twabongera umushara ku bwasegezwe mutunga approximately $1,000 kukari miliyoni 1.2 babateka miliyoni 5 bwakahigura aba arts baguma asentezwe mbatunga almost $1,800 mushara nabo barwe bajahungaha aha bwaci itwe muturiga murukwe mutakwenda tujeshi twagamba mutatongera kasente akurujera amhandiki mukuru w'ikitongore cha UNATU Uganda National Teachers Union Philbert baguma akardo yakirangu nkayunate kahandikira Ministry ya Education ingashibirwegese hamwe na public service umwaka gwe 2020 bakugira ngo bongeza umushara gwabo umwaka w'2020 rwaza kwika bari bina kasente kahugukira ubwo ko bagiye kureba budget bateka mu umushara gw'aba science aba ati abateka aharubasho ekibuzo cyo umuntu namanyata ngo egine science egine art aho kuba kurgira option zo kukozira kugira ngo umushomesa we uza kumushomesa no mari myaka 3 a university obori wa science obori wa art kandi otunge kipafura kimwe cyonka kikwereka bachelors of education in either arts or sciences then nabwanyuma registering na ministry igarike ku certificate yo kwikiza kuza kushomesa text specifying
na nedagano eyi abashomesa bari gukora na Ministry of Public Service ingashi ministry kubahereza esente kine cyandikire ngo nza ku muri wa art muri wa science itwenda kwebuza aho bwaci aba science ko bedimire aba arts bashomesa kandi amashomero gagumizamo konka aba arts ko bedimire aba science bari mu controllinga amashomero ago Nabaki. reka tutandike na senior teacher Master Kajubi. bari munonga umwami Innocent icyo kubanza ndi umushomesa kandi umushomesa wa science kandi kusomesa maths na physics icyo kutongeza umusara kama shomesa ba science it is long overdue. Industrial action age umwami Innocent eriho kandi eriho mu mateka amateka ga Uganda nagataho iteka act number erikwikiriza ntabakozi ba Uganda uba kubasiza kubona collective bargaining powers act ya trade union 2015 nantebirwe that act niyerimu abakozi bona nkabasomesa bo binemu yunato aba government binemu yabo ya local government bona bari mu active niyo kubatwara so kikire habaho abantu bari kutunga umusara muke nasi banyisirizibwe government n'ibindi nabasa kwerwanaho bari kurabira mu mateka bamanyisa government ebiro 9 ndaza kwekarakasa mwa mutakoze reki government yebo mu nsonga zabo either bongera nashi batesa bari bakutwaza ki so in 2018 abasomesa bari kurabira mu kibina cyabo cya binato bakataho baka handikira government bari kwenda bongeze umusara ebiro 9 byarenga government konka yastama nabo yizane cyandiko cyangwa cyo kwita collective bargaining agreement CBA je kayerimu mbaza kongeza umusara in phased manner nicyo kimanyisa tubaza kongeza mpora okwisya esente zibakoze ki zibashabire agataho hiza mu covid imyaka engahe covid imyaka 2 ekikumanyisa government kayita kutasya kandi na entasi ya Uganda ikabariki ikaba stagnant for 2 years in fact ikagaruka hone nyuma turi mu economic recovery rubunakikiriza so izo bakagaruka mu kushomesa basomesa bajanti mbwenu gatwaragina government kutongera sente imwe aba government sente zitu zirahi niko president in fact aba science nibo babandize of course abaganda bagamba nto mwangu yatenswa hata aba science kutwatira mu kwekarakasa aba artists bagumizamo bari kusomesa abantu abo nababi bagumizamo bari kusomesa twazaho twaje abantu mu sente government of course in fact okukarakasa kwitu kaba timely our industrial action was timely okwa budget kabita koze ki nkaba science bona tukacenga nti mbwene tukuza kubita mu budget kamanya nti waza kutesha into mu budget no kitamu budget process kikola eri kuzomiso twazamu abantu baguma tureba president yatweta ajanti mwende kintu twende sente zitu za 10 zingaye ntimbuli banga yatubara tukaturi bake ajanti mbwene sente zanyu kumwasabire twazitankahi mu budget hata ba arts kuba horire ekyo ajanti mwene kandi abo ngabatu yaho ibintu nakuko nabone kokora ki kwete kwekara se okutandika nebiro was it 15th kubazo mu industrial action yabo nimbagira ntwabone ki sente but niwe cyenyine ho buzibu nacyo the timing was what was bad
ekyokubanza ni bingi ekyakabiri kandi okuba bingi banyimanyisa nti sente zaabo tezirike z'abasansi ku banki president ko yabamitijirizo yabagira nti now that you have had your word nkaba nina mbanze hawo because first management nti obanze wasula uti esente zokubanza no kiriyo miringo ebiri obasa kusula sente zokuba esente kuzitema atema obusasula muki nashe kibingi kimwe nkakuba kwasira abasansi akakoche hati bali bakoche bagarukeho yagira minister wa public service na minister muri mukasa na minister wa bya education na public na bona bakozi bachi ba government nti you handle this twebe kanta abantu bakora ki banjise sente za next word omwaka quiz because budget process ekaba yakoze ki yahuye so nintekateka nyowe nintekateka first of all nimpagira nti abasomesa banjye babongeze bona nintekateka nti government eriyo nekora obukyeke hembe kureka kanti yakora ki abantu abo yabateka on board because sente zabo nyingi I want to nyina kwikirizana ntayiranga ka Uganda when you're talking about 90 something billion that figure is not so a big word so konka budget enjizwa kugira nti maza kutamu no gumisirizaho ekyo kimwe ekyakabiri government nk'ensonga z'abakozi eyine kuzireba nk'ensonga z'amaani president Museveni 2005 akarugayo yaleta yagira nti abantu babongeze sente zaabo president Museveni yagira nti abamwe abakozi ba government by then the prime minister akaba ari umwami Amambabazi tiyakireba nka cyaki ekyamakuru yagaruzayo ki yagaruzayo in fact proposal ya president okwa batira sente nyingi milioni 10 milioni zingahi like that prime minister yakigaruzayo in fact yagamba one kigambo cyanyigire president of course yagent now na expert by economy abwirobwe bajant no let's wait 2005 2006 yakigaruza bakigaruzayo 2018 bwe yakikiza agent no in phased manner so hati kurgo mukobidi akongeza one phase y'abasomesa ninteekateeka bya positive now ekyokuba abamweni bali ninteekateeka kugira nti mbwenu omwanya gukongeza miliyoni na abasayansi akabiri nakola ki nasara ejenteekateeka niyo tikwikiza nayo niyo nimba nyenda wano olamuze kintu wano ende kyawe otarebe kyondizo kiyakola ki kiyatunga na nagambira omuntu ogw'ekigambo tizwe kirabya na namugambira nti wano ine kyokunda otagira nti nankoli yankaguzire motoka nkawamugurire motoka nkawamugurire motoka nayitongurira nkeriya you said nanyegurira motoka abo kubanji ishemeriro so nyenda kumanyisa aba arts ntubahagira mubaganira ni government eboneki ebakesente konke abazibonire bakora ki bagenda kubuza kibuzo cyo yes wanokora budget process hariho icyo bakwita supplementary budget yes abasha batakora supplementary atejo byontura ekyo kubanza supplementary budget nikimanyisa nti ihanga lyabona sente lyabona ki esente ezirengire aha budget mwakoze ki muzibarire muziteko mu supplementary budget kimwe narishi esente government budget yagwa esente zabura zimbire mukoze ki budget cyo mukore ki mugisare konka hati tukubasa kora supplementary budget otakabonire either sente zirengire budget na shezi koze ki so ekyo kingamo supplementary mbini prime budget koze but now aguna batakumanyika kama supplementary kikora ki kikumanyisa so ine bakugira kureka president chechi yagambire nti murebe mu budgets you see how we can do what kurega ngijimwe abongeza omwaka okora ki nicyo nkimanyisa ntate ba technocrats na minister responsible ba ministers responsible no kuza drawing board
bakareka nte kintu kyo balikola ki bakito mu nkola Yes. kandi kangambire omusomesa wa arts hati babemba ona miliyoni emwe miliyoni emitwalo 8 for graduate miliyoni emitwalo 8 Bachelor's hold. oli ali kubona emitwalo kyana na mwenda na kasanzu na I think that figure over arts utagira nti zente zo zoli batunga that's already an increment then aba arts have been 1.2 million bali yakubona emitwalo kyana netana ba diploma hata wateka milioni nitekateka the time is going to tell kandi kindi kwa wampira kagisa I will tell you why the science teachers Okay. bashimire kuba mbatunga sente ezo Yebari. Kanze wa kamba hoko no mushomesa. umusayansi urakoze iki Kamba ho yebare munonga nabagambira ndiyo mushomesa ndiyo muzeire kandi ndiyo mwegi amakuru g'ekyo ninkwata bintu byona ndiyo mushomesa wa history na economics mbenu ninkwata na science yes atiyo no kuryuka rero so buri kinkwata nko muzeire kandi kinkwata nko mushomesa kandi nko mwegi mbenu ekinkwenda kubanza kugambiraho munywani wanjye kagira umushomesa mugenzi wanjye no kugira ngo abashomesa bona mbingana abashomesa bona icyo kubinganisa nikihe tukora schemes of work tukora lesson plan tutaha in the same class to working in the same working environment turya kahunga tukarya twena bambongera abasayansa na naba ata nimbata kucyetegereza nyo approach yanjye inabe nintekateka ibabembaza kukozesa because turyo mu stage ibakweta information stage twenda kuruga mutkazo mu innovation stage ya China na handi ko kamwe ni information stage iturumu approach ekebyo kugira ngo identify njo mwana kare ariyo mu P5 akiri hanso mu primary umurero rero muno musayansa bamuguruminge baheza kumuguruminga because okongera umusayansa bakariko mu atancyore kamba homba discouraging arts we tinyine kizubu necyo konke cyo baromba gezaho bashemeye kubamba tandikira hansi bakaguruminga umwana wero bakacenginga mu syllabus konka bashemeye guruminga umwana basayansa munonga bakabaguruminga mpaka bakarebeka ngo with time approach berimbe munonga because hati mbeni ndeba haka video group yitu ya nito mbara mbeni ndeba haka video ko muntu nahona nagabura umwana amazing omushomesa basitamireho waza kwetegereza ka video abateho kura kunda rwaho amakuru gecho ngo omushomesa wamukora kubi nabasa gukora ikintu kibi munonga abana bihanga wora hatahiyo mu class ukataha munyigi wo mwena ngwa warwana n'umukazi wawe muka ukataha mu class ukareba ko kushomesa abana really sometimes to deliveringa information ko kukikwetaka cyakabiri abana mbatura n'abashomesa ubwire burengwa munonga mwene bakora byona mbatwegera mwene umushomesa wagera ngo ata kandi abana kimkwenda ekimwine kumanya no kugira ngo abana bona tababuza kugira amagesi gamwe bona ngo baba abasaya amakuru gecyo ntuza kweyongera kugira school drop out abo kuba umwana kuyaremwe sciences naza kuba discouraged namanya ngo de failure in life abe yarwo mwishomero which is not good yoni tekateka ngo ka government bashemeye kutandikira hansi bakareba umwana bakamuhaye challenge itwine president Museveni aine no shangana tekateka 100 years ahead of even ministers bebaine kwako baine ba ministers wentekateka hatu wana abarra hari munonga ubwongo bwabo tukwatandusaje munonga no shangana century ahead of even us so hata tingwenda goreka no kujya no kujya ngo very good nukaka ka video
mbene wano rero mushomesa ngubwo ashitamiraho ati akaguraho kandi amakuru gecyo akatashemerero no hatu yes so hatu wano ngambara tuzomu mu environment yamwe shomese penat actually kamba gambere aba art preparing even na numu naro workload ni mpango munonga no kuchiza basaya munonga waza ku mamu njendero yes workload ni mpango bene wanongeroti tutamo mukarasemwe really omatunje miliyoni ina undisha tunje mtwaro shanzu it is very mad munonga ni mata kwetegereza bashemeye kubamba discouraging akorga hansi cyoreka ngo nabana tubaguza ku ubushomesa mbuza kurgaho icyo tukireba mu even no bwa Napoleon 1789 kubagirizeho gumamba discouraging abashomesa ba arts political science bihabyona amakuru gecyo ikigenderwa kikakiri cyo kugira ngo abasayansa bahugiraho ibintu bya politics byeta konka mwene tukabentu ningira nyewe kinkwenda koreka abakutureba no kugira ngo iki nabaze tukabentu esharinga river on even yes tichaza hata ekintu kitushemeye kubantu tugira tushemeye kugira ngo bashashureki bashashura abashomese sente nyingi abana bitu babarebera bakareba ngo really bareba umushomesa wa ngo no wa art omana naza kubata kubyetegereza mwe nyenda kubuza Mr. Kajubi wenko washomeye bya primary kanoza kushanga ukashanga no shomesa English na math noza kutana sota ngo na science noza kutana sota ubwo no art ubwo no science because bona mbazo mu college bazom PTC bashoma the same things bene bambenda kugira ngo bakuza abasayansa batanki kushoshana ba boda ngabo kuba mbavuga piki nena ninga bashoshure n'abamatafari nayo ni science so nyona ni teka ngo revo ntwenda guruka munonga twaguruka it should be gradual process batanki abana babaguruminge porampora then at the end of the day ntuza kwika a level ya innovation ka stage ya innovation umwana tumanya abasayansa de naba but even na China bwana Innocent Osasro it's okay even na China he naba atamba bene numureba level ya development eyero konkana ba atade there however much bo bakachitandika mpora by identifying abantu bwongo bwabo bamanya ngogu na technology babanze batekana even ministry education babanze bagitibekana se babone kwija kwika ariye cyo kuseparatinga umusayansa no okay yebari kambaho welba ubwe n'umushomesa wa history and economics na uko yahaye ati ugamba kwe nabanza bashomesa abwenshonga ito tuganira ne bashomesa noza kutwegitaho mbisho oxidika obutumwa bwawe aha noti mushanju mwenda 12 mishanju nishatu noti mushanju mwenda 12 mishanju nishatu atakajiro Obama ikamanze wa secretary for social services au kuba education neba eri omu dokiti wabaye mnongo mtebekanisa program niwe cyo kubanza tinkumanye kinkureba bana batahi banje nicyo bakureba konkeji government yitu noshanga hino kugizanira mu Nigeria hari mu film habo kube cyo kubanza cyabyona eri hangane rito kandi yo kunkuza kure president Museveni no kwa kuteka ngwe no kunkumureba muna vision yaine tinkwanya ngo icyo kintu akashitama yakiteka yamanyangu nkiza ku affecting abanya-Uganda ninga nkiza ku affecting abana bihanga omutebekanisa program this is a national issue ihirebe yo kugira ngo abana ba arts abana ba sciences abana ba FDC abana banje ba Douglas no it is a national issue ekwase ahamwana wihango wanyensi ya president wanyencyakare MP wanyencyakare
kansala wanyencha karura bashitamira aho mbigere byanje so nanishaba twantu tugidiscussinga tutuihe mu feelings zo kugira ngo nyewe ndiyo kuno konka twena tushasha kandi nyewe hati nkabire nitekateka ngo no bwakuba muzire no bwakuba nango taraziro tine mwana umusomo eje nshonga ne kwata abashomesa batake karakasize memba ba parliament bo abapasingire budget eji ekarabo mu sector committees yahika kuzo mu parliament bagishomera mati akasaija bakaba barinkaye abo kwanyo ninde twantuza kupasinga budget nerabo mitendera mingi oza moyetegereza oreba ABCD bo bakaba barinkaye ninyenda kunanka tana hona batahi banje kacheka honorable mutahi wanje kachuri kani ijo kani bagira ba MPs nti zikaba bahemiri the other 40 millions makumyana so nintekateka ngo bundi budget zikaziriye zo kuba bribinga ngo budget rabeho nko kwezi tibafayo but it's very absurd kugira ngo nabamemba ba parliament abitu asentiro mu parliament tibararebire kintu eki omwihango mu mutebekana sa program tariho bana nebyana kandi yenda kwamiza ngutwena honorable rya mutayi wanje abingi tine bibatongiza umushara abingi no bwakubanyo rya nyeyongize no bwakuba mutayi wanje akatara kinguza kuguramu umushomesa nakakuza kuguramu omurahi kuza kushomeseza nano mushomesa okutunga emitwaro kinana harashomeseze hati washanga ngo noshangi hangera harimo abana nanebyana nyo nivuranye n'obusasi munonga nyowe nkagira obusasi kugira ngo president biya bandize kweta bebembeze babashomesa ba UNATO kare minister wa education akaba ariwe kitinisa munonga kuwa birohurra abamweto ahaye niwowe kuwa birohurra ngo turon tuzakuvugana minister ko education tuzakuruga inshonga zitu zihuire so nyowe nkashasha munonga kushaka ngo abebembezi aba UNATO bakagenda ba meeting president barugayo batikirizi nyo nkanta kuchagira kugira ngo babe nibo babanza kuvugana because he is a supreme kandi biza kubanza byayanga bagendero mitendera hati bakiza ku meeting president ushanga bagenda binamatsiko mingi munonga kugira ngo cyacu twara hati obutwa kuvugana president inshonga zitu zakora ki zazaterera konka nimpura nishasha his excellency the president nangwa nyo ijo ko bwa advisor no kunshashura utakanshashura abo kwa hine bintu nizakora nyo tanshashura ko hine bintu byo kureba ukareba ngo umwe n'umwana muto mazima nakireba umutebekana sa program nanga ticyamutahi wanje yakigambireho umwami wilba ibazo mwishamura rumwe bashome nangwa bashohora myaka eshatu bona bashohora bazo mu service bakireba kuba kwika mu field omwatoroko ondijwa toroko esente danka owa arts ziyashashwire nano wa sciences zo yakozere ki ziyashashwire ekinde kikunshasha nanka arite karishowire ngo buri mushomesa weno bano wa nasare obano wakina tebo bayine degree hati myendo ngambere n'abana bashatu bashoma nanye myenda kweyongerayo hona bitwaro kinana hona neza kuyamba ki actually kangambire Uganda eji president twakusima munonga kandi tukunda konka wotarebere ekintu cyabashomesa live naba sciences nanezo niki to me it is even small amount of money ninyendo rero mushomesa w'inabana bashatu wa university ogowa science abareni behana ngo batwire miliyoni nambwe ntwaza kujyagendede that's little money batira abantu it's very little money bakabira mushomesa niwe first priority twenda omushomesa niwe yatfindira kituri his excellency maza kugira ngo aza contestinga nibenda senior 6 bwana hato mushomesa uri yakwara atarakushomise noza kubota MP noza kubota president wihangere niyo niyenda kushaba baziri
niyo nkakigamba ejo aradisa kanje atuze kurambura amashomero niwe uri kugamanyaze kuri abashomesa nkamujyata not go because nimanye kibakora bamunikiya kandi bandi bekarakasa bakorekayo ubutashemererwa bwabo bashyikire aha bwaki bashyikire to kubasa kugira ngo mwende yarevuye mwena niwe bwen hatiwe bakunage nyowe mbege no actually nyo nanisha abana baziri tinagira ngo umuntu mwe karakase no ndomurekere kiriyo munteseganya konka hati niko bazire mukabire ni mwimukiramu cyakiro cyo kugira ngo bwen hati oba abazire nitwe tukubasa kwikiriza oba abana bitwaza kubiha amashomero oba abana bitwa kujya mwene je nshongane bakwataho because we are paying school fees aba bana nabitu erihangane ritu hari mu bana nebyana tuna tushimire kubana kwingana yunanisha ba honorable MPs bitu eje nshongane bakwataho mureke kujinagirira abashomesa bonka aba bashomesa n'abatozi banyu bakaruru nibo ba MPs banyesya imo mutakare ngimo mweyongize murike imo mukagira ngo abo bandi bubareke tibine mugasho actually aba bashomesa bingi aba arts nibo bingi actually because tuburi mwana unakumaneginga ushoma sciences kandi ikindi omutebekanisa program hari hontaniso ya mani ngo guno wa arts guno wa science mwishe baba science boni bongera hoki because nabo batiriyo mu kushoma bitabo bakiriyo mu theory ko wana kampo wa arts kwa kushoma it's whole history so na naba sciences mchecho yunanisha aba president kachendu kende aba bantu bakwari bayizinga shuwari hari abantu abatakwendeza bakwenda kunaga government eki kandi nywe ningushaba niwo takarebere banzo gutegereze kintu nko muntu mweno ino bwenge kukizo babandi bona niwe noza kwetegereza ngo mu government omutebekana so program harimu yo nitekateka mu government eki hari abantu bakwende ego so kashanga ibintu nibabicuma kandi we president akakimanyire echo bwenywe nishaba batahi banje abanya-Uganda abanyambara ejeshoga twena netwataho twaturiyo kwimuka twizaha radio hona turawa TV story twaza kai turagam tuje to know mureke twatanise n'abatahi bitu because today no mushomesa wa arts another day ni wondijo actually na nabaro ku government bari baza kwekaragasa nabo batinatimiseza kwasa ibyo hansi shayo nabaro ku government nabo bibaza bambikarakasa program Omushana Gw'Ebyobutegyeki je no misho tutaja na hanshonga yo kwekarakasa kwa bashomesa tinga sheba isire industrial action iwe erizoba akachiko ekitongo kikwembera abashomesa ekyayunatu cyabasa kwanchi buganaho na nomuhandiki mukuru wa ministry ya public service omuchara bitarakwate tubasa kwambikiriza kubargayo baza owa vice president Jessica Aroko nayo bagayo batikirizine aho kubeba bagamba kino kubya basa ku benefitinga abashomesa bagumzo bajyangu bazagumiza make no kwekarakasa kwabo mpaka aho government irabahera ubushara kwabo omushonga niyemwe minister w'ibyoges Janet Kataha Museveni yangayo yakora statement ejini yacha rero kubanyizya ari kugira ngo abashomesa bakurenga emitware eshatu baryo kwa hero bari babona benda kutunga kuza amushara kwa government Obama tandikira yebare umutekanisa wa programu nenda kusima abareba TV mu Rubona ko mwami kabandana bakaberebere abantu bo mu ndinzi nisinjiro abantu bakamwenge na Ruguri na Kisoro na Sembabure kandi mwena mwebare nyowe nenda kusima president Museveni aho korgana katana nabinayi ababire no bagera ngo batiga kujima abashomesa kushomesa kifuba huriwe kajubi umushomesa ngo umushomesa RDC hamujeme kuzo mukarasi kushomesa kifuba no atekwa kushomesa abana nondo takwenda umushomesa yebare president nyenda kusima abo kubuhurira umuranga gwitu tukugambira buri zoba nimanya muno ukunda GNTV
hari abari created information yona kurga TV za Uganda nikimanya kandi nyenda kusima ukitinsa president abo kugira ngo turgireyo abo kuba babinazi abirendo bahabisi hanga kakurisa baryo munsi nawe tinsa na banja abo tibine bano mashomero gitu ga government azana banje no mushomesa abo abana babo bari mu international schools abana babo nibashashora miliyoni 5 ni 10 nezindi hatirizo banyewe nabaryo mutawe abantu barwana ninye nabarama oriya inabana bene bashomera municipal na government school municipal de school umwana nashashira mitwari rengere 25 abo oriya bashomera bari kushomera abo gute bari kushomera hatoriya yana hagire cyiciro oriya ajyatinje masori y'umwinazi w'abana banje hatorutaro rwatandikiraho manye ntarone zizakutandikaniza no mbaziri umbashomesa bezatandikire nimba hururo ma office nabarwandiramu nabanyogana nanyenda kubuza wo kitinsa Kajubi umushomesa wa science wamara imyaka engayo no shomesa science naza kugaruka nacu mahataye mujyane yanje atigarikemo wamara imyaka engayo no shomesa science as simple as that tandikiraho ko it is my time ikigaruka musayizi wamara imyaka engayo mene yazi aha mwebare abareba imyaka 12 cyo nani nyenda cunka kini kirengeraho yebari ushomise science imyaka 12 umusayansi urakozire muki okozire mfituruzo okozire huzi okozire panado okozire mubazi umusayansi okozire no umusayansi okozire muki we have Mbarara University of Science and Technology okuza kumanya ngo university eri mu science nubwo mushija witogo lecturer ogwanga akozire Covidex konka university tubura all the years we have been here Mbarara University of Science and Technology have been here konka twenda kureba results omutebekana wa program niwe nimpagira government eri Gw'Ebyobutegyeki ite ya NRM nimpagira president Museveni kandi no kimanyaje ngo nimpagira je mwana wanje general standby generator Christine Sokinto MK abandi bamwita kine ruhanga abo kumukunda ninyenda kugambara ngo abashomesa ba science naba ati nibagura umuduka nzuzumbe umugate beyi niyemo sabone beyi niyemo amashita petrol station beyi niyemo so ogwa science Kajubi echa kwisa miliyoni ina madina katungemwe niki abantu barya TV no batureba abantu barya no bareba Kajubi najya tunyoni ntwara miliyoni ina ati dagarasi no ati akashoma ya fizi atkonka watware miliyoni imwe yonkiti ati dagarasi no tware ati niwe Kajubi kashoma science ni tware ina ona mazama hakire nangwa tutware ishatu ndagarasa katwari 2 ona mazama numwenda abwense numwenda kure to butarugwenkana mu yangeri abo kubera ihanga nyenda kusima ho narebo madina wakigambaki iri hanga rumabinazi nkareba baryo munsi kwasire mukubi umwana wanje kwasire mukubi nakurema umutima gubwinazi abo kwanyowe ndiyo muzire nyina abana banje kandi nabashomero mashomero gabona bashoma government iwe kurisi baryo munsi toyine mwana we no mushomero rya government yo nabanja toyine mwana mu government mureke kutuzaniraho iyi twabazire abina bana umashomero ga government bakucera kare ubwana bwanje nindemo kubukucera kare ubwana bucera bukomere tanda breakfast buchikayisho mu ngukushoma tukuriyo bweno jangu nyine mutumaki abazira rero jangu bine mutumaki ubwo mushomisa ya kigambo yitwa abazire ni ntubara mukakigwicanga aba kwanye nda kugambara imwe abasayansa tine bya sayansa mu rukora kumara abe muri abasayansa sayansa na mushomisa murangwe iki orujungu kana ati abwetse mu babe ndetse ikintu twenda kucendezo mu yangomu
n'obwinazi n'obweyendeza n'oburyake ahabo kubitwe nitwenda obwenkanya ombantu bona abantu bona kufunya nyowe tumi Yes. nisha gavumenti yitu enungi yayo narema kugira ngo kwaba kujya kongeza abantu twongeze imishahara y'abakozi bona ba gavumenti ekyo cyo kugira ngo twongeze abashomesa ngo abana ba sayansi iwo ryo wasayansi nokiza chairman kijo mu ndize mirimo yakora nasiba naramara abantu natunga umutwaro gumo kwezi ngiyo nonda miliyoni ina numwija kuri TV zo mu yango tori kubaza shashura LC1 chairman umutwaro omuyisa wembuza akatunge umutwaro umunani ukagaruka kijaka jumi ujire tayi bakwiyo ryo wasayansi ibyo twija kubicereza umutekano wa program n'abaturikize n'abakoreye TV ninyenda kubagambara ngo yitwe kaga nyonkanyo ko muntu nisha abagavumenti yitu nungi kugira ngo eje shonga egitere mutoki kandi twatege ebyo kwija TV kuri se bajye mu soketa abanyamahurire kabarenga kureba nabanje yabetera kuri yakakumiro rero mukakanga kanga bashomesa ngo ba RDC mugende mu yukazi bashomesa bazo mu makarasi baze kushomesa no abashomesa mukureba mwege ntwaza yabo abashomesa n'abantu barahambo abashomesa nibatwaza je twamureba go mushomesa mu mwana wanje twara kuyagamba je mayahumuriza abaziri makajubu waraza abaziri ekikwenda kubagambara no kugira ngo abashomesa tubabakanga abashomesa bakashoma kandi ubushomesa ni service umushomesa atakuza mukora amagobo ninka bateza benkito mutabuna benkito bakababuriza benje kandi umuntu nazo mushomesa bukunze ko kamurere kutamisa abantu ubushomesa ninyenda kugambira president Museveni ngo abashomesa no bwa kota bongize mushara nibashomesa kunga mugambeje nabo mureke kuzama radio mukazama TV mukatinisiriza abashomesa mwaza kubabinga ninyenda kusibo kitinsa Ferbert baguma wayo nato manariyo nakureba sebo wa science kandi ubu kama nabwejo urutaro rwa FDC ninga rwa mugisha muntu ninga rwundisho nyonyi nabana bana the worst of it ibono kimaza ngo nadagarasi abana bitu bakushomera amashomero gagamente abanje no bari kandi nipagira government nabwejo gihugu tindu kwasa kwicereza eje mbera eyo kugera ngo abantu bitu abashomesa habeho butaro bwenkanya hatabiro rutaro na bingo umushija nuwa ati umukazi nuwa science so abiro hakavuyo umushabe najyatumwe n'wabe wo mushara mwinji waza kumanogura ibyo kurya watwara abana fizi ubate nayirwara atakwa nora nyo nitunga miliyoni emwe kandi yo ryuwina umukazi yajya ati niwe sente umushara no gwanjye Museveni atera umushara gwanjye kwata yiwe zawe niyo mushija ni wisheka roja kureka ngo arebere gifambere katubenye na mwana muri discuss bebe bitama mwana muri noza kunga bisa kigamshira katu nyera mwana muri discuss bebe abadivi na ma radio mumanye ngu ineshonga nyingi izumushime kwa numureba nuco rukurebera president Museveni akaba feri hano abantu nibija bamushuma abantu bazarudi bamushuma abantu baje Museveni ahurira asindika amatu agwa minja gine gahurira abantu nibagamba ki ebero kubasasana biha hata bamutwara information hata bamutwara information hajatiwe na banje abenshi nonda kuri televiziyo iyo polisi baryo munsi abakene mwenda kunde televiziyo atabantu banje ba Rwanjogera primary school abantu ba Kamaya abantu ba Rwambaga abantu ba Ruguri abantu ba Bwizi abantu ba Bahanga Busozi Kamwenge baryaho bashubirwa ati wo rya abwo mwiguto urya rugamba nyenda kubagambira abakurebe TV no kubahamiza ngo president Museveni uwo mwatire mu bwesije mukamurunda mukamukunda tari kuza kwikiriza eje mbera kurabe kuryo kongeza emishara actually tinakongera bashomesa bunga twina abantu binji bo mugasho in fact nyenda kubagambira umutekano sa program yine my life yotinka tungaga mushara gona gwa government kunka nturaho ndo ndije nabana banje tabarukubi haza aba bakurwanira imishara
kandi wenyine degree na diploma kajibu no wasabye ngo wenyine diploma ukari u Rwanda imishara ati nyowe ati echo nacho nche nago chetegereza so nirenda kusima abashubuzi nirenda kusima abashubuzi nkatumba umundi izo mushubuzi w'ebyomere kushanga umuntu nashubure byomere akagura itaka akatamente akahinga urutoke akashoza fusi itano z'ibitoke ubwo akaguma ati nyonjo wa science tagera cyashohoza konka so abantu anyway nyoni encouraging ndukwendera katika ndukwendera ni encouraging gukorana mani cyo cyukura umunonga abantu mukore muhinge mugire bintu akwa government nobwe kubakorete ngudo n'amashanyarazi wotine sente teruko norra yabarubamo ndagarasi wabihorera ugambo y'abatesa batahi bawe ayo bare innocent kumpereza kagishaka nabankugize ngo bwire bwanjerizo bo bwongera Obama ko obu wabumbire kamukozese obu wabumbire nanyira kamukozesa abo kuba ebigambe binani nyenda kugamberize bo Obama ebingi yabamarayo konka nanye kanyonje serezaho omunyankore nagera nguno banga kuzitanga kare bukira bakoraje bukira bajuga nkazo ubu twantutandaka ina bajangwa President Museveni ashemeye kuba president wa Africa wa East Africa takawirona umwira guzunaye kwa zuva takawirona kadachika Madina Leonard kandi atumanyanore ati president ekitakuchimanya atumayira bakwenda kumutebeza nebagamba ngo umuntu yabayine hari embunda boda baba bamanyire rero gwarwo naza no government ya Museveni ukora statement ngo gweta kumanya ngo nibamutomeza Madina yakakwebwa zuba mwana bakutureba ninyenda kubegesayo nyowe omurimo gwanja no kurangisa abantu ahi batakureba ninsima ba panelist omushomesa witu kajibe bintu nabita kana kutukuba turya hera gamba mazima bakwika omisho ga kamera tinkumechi kumubo konka bakutureba kajibe bintu nawe nabimanya omushomesa Obama na Madina rizo bamperezo muziriya kandi nishemerwa na nebitegateko byabo okubabire konkanye nyenda kubarangisa okwa himuta kureba ba dictators omunsi yona waba no yenda kutegeka abantu munjeri yaho hari ebintu ebyokuba ebyoshemire kukwata bikakuyamba okuringwa abantu abo wabategeka obwire buringo waba no yenda kwetegereza government ya President Museveni na nenkora nkabajyango kubyama mukurugeho Innocent nyorubaho ninkera shayi 11 ntandika kushoma ahari President Museveni waba no yenda kumucenga note wakumara ubwire bwinji orukumushoma omwetegereze nkoraye so waba no byama munonga ngabakajubi ate norena nizo nka program akabura oturutwa mukwati so wano kwezegera munonga hariho enkora za President Museveni ebyo taramanya hariho ebikwiza kuremeriwe ukaguma nobirebera ahihi waba no kunda science ninyenda kubabuza owekitinisa Wilberforce no izuko President Museveni yajango ya leta sciences kuba comparison omuntu yabe nakunda science nabasa kuba harabire myaka 15 hati kuruga sciences ba comparison so nyo tutakicire aha mushomesa kugira ngo mushomesa wa science kare no mukunda munonga no ndihanga ryiturutungu ko mu science well and good kurugo bo introducing sciences kuba comparison nibihe byoyongireho ebikutwereka ngo ubuzima no kunda science nyowe tinkuza izo utatuganka kugira ngo tindi omumba kuza kugira ngo abashomesa babongeze ninga batabongera hariho angwe yanje yinkukireberamo konko umuntu ataka kwasire laboratories aba bakajubeze bariyo nibe wana ngo yo banyongire konka kucumanya ngo nano mwishomero rya Nyamitanga secondary kajuba haraje kuja kushomesa laboratory tekozire ki teriyo kandi wa science wagikora owa science nwa kugikoramo ogwe n'umwuga gwa government gukora za laboratories zo mashomero nkago kugira ngo hano ndabana bitu bahike sciences at least kuruga hasini ya wano omwana be nakora practicals aho nkabe nintera government omungalo ngenti konka nosha eryahamuramwa hariho ba nurses abari kutujanja ba namututangira ryabo
Wilberforce buza government egi bananses bitu hariya nebahereza sente zinga equipment si eziri gukora science nabo babongeye eziri gukora science zo ozitireyo mu mashomerago ebyo kundi kushanga bitariho niyo kugira ngo orwe turiyo mu ruhuzyo notekwa kwita system zimwe abakutureba waba noyenda kwebembera abantu okwenda ngo bagume mu butacenga bwabo hina yabuza ngo minister wa education omuryecyarahe ejinu mata ya education obutwa kubentureba front line ni minister wa education konka ko kuza kurro no hurro public service no hurra kusumanya ne berakwate usumanya iki abandi beserekere then finally president Museveni education notekwa kujita abo kubatora kwenda bamanyi noyenda ngo bagume no bashohoza abantu bara half baked ngato ko kureba binji ko kuzombu center bwa Uganda abinji bakakwa kurobo bwarwa bwabona banywe kuba kubashanga barumwomu babatero mu ngaro babagabira t-shirt babahaye 15 ejo government eri kwenda kubategeko bwiro niyo nkora ziriya sciences ziri kuzireta comparison kabane ekimanya ariho bakweta kajibinwa kujuma yashomise mathematics ariho bakweta elimination method by substitution webale so elimination by nono manyangu ahabani gana barashita mu class naheza kugira ngo sciences zaba comparison kandi tabateriye yo equipments and laboratories na nabashomesa batariyo nimba nikimangu abana kinana nibija kugwa after P7 after senior 4 ahabana 20 abagira senior 4 ninja kusigaza ho batanu naba nimpika ha senior 6 inabarabitamwe oba nonjenga noje akajeje nakawe nikagenda nikagera bikakwihamo nco kurebera hati tuyinabekoreza bamarwa habyaro tuyinaba mwene tuyine y'abantu binji abakonira ejo ni system ya government nenkora yayo ekigenderire ngo abana banya bamwe bakoma batakija kubateganisa kuwa kwano yishiko babemba leta sciences comparison nigwe bayihireho na political education umwana atakamanye byo bwebembezo mu ihanga atunorenga atinka ngabashomesa abatu bari kubenda baba atsaba bakushomesa za Napoleon kumanya za rebellion zikuriyo kuza abantu bakubenderaho kimwe aba bari inform debe binte bikwenda kwishaniza na politics abone babakorera kimwe kubi so hati nebenda sciences bambe baje mu comparison kurwo mwana ha P1 ekamuzira bambe mwene government neyenda sciences bambe ngumuruge ahabyo bwebembezi bwanyu ekindi kwenda kubagambira imwe bakutureba ihangane rifana na bebembezi ningane rikirana naki na bebembezi enshonga zanyu kumuzihiremu okumanye bikufo mbwebembezi mwasiga bebembezi bace bari kubasharamu icyo kinyenda kukigambira abashomesa uri tukwantu zo mu karuru tubagambira abantu mwe mutwase ngwitwe turibize ito tubyo mu kushomesa abana bihanga reba kibambarenda ba polling agents abo baronda bashomesa bazayo hari abana bibakaruru mushomesa ariyo nareba nibibakaruru kajubaha nabumanye byabe mfakuri yo wito mu kitebero nwe yabe naba recruiting bana baronda ba polling agent aba barabe ne barabya hebi abashomesa ariho bakuba bakozireki bebembire so nyenda kubagambira okay until innocent asa wampobwire buce ninde no rebasha abamba yawutwa until ihanga ryona turije tukamanya ngo twena oba numushomesa oba numushaho oba ne doctor oba numuntu waburizo gwa ryo mu rutoke twena twine kukwatwaho kumanya abikufa abyo bwebembeze innocent omushomesa bataka katkomaho kace twahumuro kace niza kutandikanira reka tuze omukahumuro kace munonga netugaraka na nabyinjiza kutandikana Douglas
This is GNTV, releasing life. okwelinda nkukira okutambirwa kana amagara ngakira amagana. Hariho abandi abinanyenda kugambaho omushaho abakoza ekitweta traditional eye medicine ebishaka very dangerous. On program manya amagara gawe ntukusyaho abashaho abakugu HPV vaccine ekingira kanseri n'amwenda 90%. bakushomesa ebintu bitari bimwe na bimwe ebibakubasa kukora kugira ngo oture amagara marungi. It is very important tujahirwaro omanya amagara gawe exposure tukenezo mbazi nazo ne ARVs osmira for 1 month abo kubaka aka virus kakatayiro musendero muntu tokafuna kamuka katayire muntu wafuna HIV. Ebyona ntubikora okufutaho empindahinduka omuka yawe n'omuhereza wawe Twishe Nicholas aha GNTV. This is GNTV, releasing life.
fwe omukahumuro zabashatu na munana zarenga umushayito ya katano akashomoho bwa message buke then tugaruka mu studios akonkanisha ba mutaro na teresimu sendika message nchitwanguhira omwagoja ngo tere kuza kukwana ubyajango all teachers are equal and even some of science failed and even some of science failed their subjects and left science course in favor of education. Uhine abagwire subjects ezindi akokoja kama kundo shobesa bagunachi baguza. I thank Mr. Innocent for the program. I thank Mr. Obama today for good words. Jambo Douglas Bamwetami Yambi Isaac kuruga Rebcon. Salute. Obama Yambi Isaac yaku ya jangu weba muno. For the first time. For the first time. We are Jirangu. Greetings to Honorable Madina and Mr. Douglas is ever on point. Thank you. Beyond Moses. Tell Kajuri that salary increment is abnormal. It will always be talked about by everyone. If they say that science is important, I think parliamentarians who studied science should earn more than those who studied arts. To me, they should be considered with immediate effect. Libraries and laboratories equipped, or it's a matter of increasing science teacher salaries. Today Obama has discussed very well. Give him more time to explain to Ugandans. When Dora, Dora yakwebaza nawe. Thanks for the program. Mundamukize ndamukize akandi bamwita Zadok Omuziri yakora musi yasi mu Obama cyokuya hizagira ngo wabyita abugamba mose Thanks for the show. I want to thank Mr. Simwe Douglas for his articulate presentation. But the problem you give, but Simwe Douglas is a monjeraka dachikaze choke nyinji yabazihire Obama yamuzerizo Tanaguma Tiama Rogers That is my brother. Yeah. We are down to a nice program, both I'm watching, through at least Obama, you have Hatik, Engineer Benadi, Omrika we are down, thank you for your words, Innocent, Hamwe, the program. Abana batera simu ni bashaba musindike obutuma bwanyu abakonza kutwampira mugo kwate simu Kajubishitini wa musima Kajubi lekatuze wa Douglas maririza Innocent yabare kunyongera umugisha kandi ninyenda okusima abasindika message omuri mukuru wanje Buyondo Moses muganda wanje Tyaba Rogers na n'umucyara ni mabo tubakurugaho n'abandi bingi by the way tukura abantu funa feedback anungi aba program eje ndiyo mumba kwicereza ngo buri mushomesa na deserving ekirunjo mu ihangere buri mushomesa omahanga gandi tabakushome bitaba mahanga gakurakurira abashomesa n'abantu bekitinisa muno oyireho mu Africa na government yitegera kureba abashomesa nk'abatine cyo mugasho obu nabire ndiyaha orwakashato rwahwire nkabagambira ngo obwiro mushomesa ha cyaro nwe yabavuge gare nunje na wakuriye bitwa binja barya abinji nibakugambira ngo amakaga bashomesa ngo gabegargamwe gare nunji kumwabe mwendo muntu ari kurebeka mujya kujwaraje cyo kurebera abagambiriza be mukoro bakabaja kuba barya bashomesa abako bakamba bari nk'abantu abetegeriza bakujwaraje abari informed kunko mu government ya President Museveni hatana nabana bitu nibija kutamwa okushoma bushomesa ahabo kuba abashomesa babatwire nk'ekitine mugasho. But my point has always been tushemire kurwana hamushomesa wenka bwana Innocent. Abanya Uganda ababori yo noja nokunda abana babo bashome sciences babanya Uganda mwana yinchi ogo mwana hakuruga bwana Wilberforce we aryata
iwe Wilberforce arikuhereza fees ngo mwana wawe azayishomero batakatekatekere aha mushomesa arikuza kushomesa sciences omwana ogwo mukayarga yabazire yasiga barije entasya yabo erije ekyo nicyo kitwire ntugamba oburinganiza bwana Wilberforce na nabari abakutureba oburinganiza bushemeye kuzaha buri munya-Uganda buri munya-Uganda na deserving better omwihanga rye bwana Innocent kabe mushomesa kabe munansi ubwo tukugamba aho twirukira ahirwariro nakora mu mbera ki ekyo niyo mbere inakubenyenda ndebe twe nakabanyaganda turi kukitekateka nangwe imwe no mu kigambe we are seated on a time bomb twine ababyo kwerinda bakutukuma hati turiyo ntugama tujyamwe nsharo zitu zirije kunka iroko reba abana bitu bamahe ureba bakuru bitu na barumuna bitu ba police embere ibakuturamo okuba rukurara abana babo nibo batarukushoma nibo bakuturo mu mbera mbezo za mama yingi ya polisi baturaho nibo batagira amashanyarazi buri mbera mbiyona erya haryabo tinka hurire munya-Uganda ariko uragakagera tukunka shibaba tubakudeservinge kirunjo mwihanga ryabo kajubariyo natendereza ngo babongize miliyoni zina so kajubi nimbeshengereza nkeri izobo kumwa konka harho ka information kana nyenda kumanyisa ho mwami Dagarasi ngo na security bajonjiri wa RDU ukherekayo record defense nazako banatunga mutongo kaga na 8 general nazako bari ya miliyoni 14 CDF ni 15 so nabo babonjere naba nansi nabo babongera konke kizubu kibeya ikizubu cy'abashomesa bene muzeyi yana reba TV egi umazuma abashomesa gwisiza akabu otumisi yigingire bagezeho aho ntonani imperero kanaho iyo barowe kitini sa Wilberforce abo bona babongize nabo bashomesa ba arts abitukurwanira babongizi wo muntu waburije ariyo natureba ni nyendo kimanye President Museveni na ba minister be na ba MP be esente ze zibakuza kuhereza bari tabakuza kuziha mu mafamu gabo tabakuza kuguza bitoke byabo tabakuza kuguza ante zabo ngo bashashure ki ezimiyonzi 10 yanagambe zaje nabaza kuziha omuriwe ariyo natureba umuntu waburizo niwo kuza kuhereza umushoro ukashashurize sente na niza bashomesa bariyo bakora ki nebenda but turiyo tugira environment nito iturukoramo nkabarukurugwa mu mushoro tuturije taxes turukuhereza tizine birunje bikurete bikutugaririzo makagitu warebere abashubuzo mutabuno mu Rwanda Innocent nabara emishore yibarukuhereza eriyo ne baremesa business buri omwe kora ki futa so nicyo tukugira ngo when government otakagizire imbabazi nyingi okongero wa science banzo tekateke aha muzire ogogwa yaza kohereza umwana then waza kutekateka aha mwana na numuzire abariho mu mbera ki omumbera nungi but otherwise ihanga ryona twena we are in a burning house nitutekwa kugirwana ho kureba twena twagishikera mizi yarara kunga mwagira ngo abamwe bashikere ho rubajuru umwe bo babeje kunga abandi basi nda kubagamba ngo nawe tuje kuba nitukora busha okay yewe Dagarasi kaju ati thank you very much Mr. Innocent. I want to ndakubasima mnonga wa submission zeze okuba buri muntu kataha ikintu twakiyare vuye kukiyebera revendizo buri muntu yakiteka side ye system n'abasiza ba artsa konko mu yaji agambe kigambo I want to conquer is him agent a represent vya kureba 100 years na review mu kigana abasiteme nabo batakora ki batakukireba icyo nakikotinga kandi ikintu kikuru now esi zone zikuzire zona zokora bazembeta first world countries za G8 nizi ensezo ni G8 ni first world countries abo kugira ntibakebembeza ki science akakuzyo kabazungu batiremu tukasome ibintu byabo niko kareje Africa kora ki icyo president cyaro kureba
he's looking far. Linda wakatikati jene mpora. Nyendorebo muntu asomera emyaka 18 akaba professor wa history arigama history European history na yamba chenseji professor wende kizimbo mu listen attach model by the fact President 7 is late is late correct change because this model is model ya Japan na China na Asian some of the Asian tiger countries kugira anti science ebanzeza higuru ensekoreki eza level ya standard zensi za standard za G8 standard za ensizi yeyigo abasaya aba China bakwata omwana ekusomo kwabo nekuna kwatuwe it is science and vocational what so Uganda aliyo najereve sabusayi omangejo kugira nto omwana tancho P1 yes ari aine bearing yachi ya science at least by the fact P4 omwana yalijiro P4 yaba nasomera China akargo akadroping mu P4 nabana amanya koriso kiri ya madira yazwire manyisi bari reporting China because of science nabana amanya kora karimikesa on P6 so nobanza wakwata science ababantu abakusomesa science ababantu abali mu science oyerekensi ntibine enkizo ahabandi by giving them what good pay nina okwa namuchiza ya submitting information akama watch kora ababantu I think come second hamu combination zembe ni improve nti combination majita Kiswahili English and what hatu ya China na asoma mu rulimirwe asoma ru China abayinjini waenda kuba lawyer kuri yo omnanko noteko kusoma engudo obone yajipa kati engineer waweza kuba engineer lero kuri iteka lyaki oyongera mu kwiteka information ya engudo nebindi konka byo kusoma emyaka ntinosoma oluzungu benyiroya uraka information hata omuntu we kusaba omusango aine kubwema na munyu oluzungu ka information na kubana munyu Swahili notoko kubosomera bya Europe ka information so nienda kubagambira nti this is the way to go konka nyowe engeri gyakiresiremu akiresire kubi abakiresire bone because President Museveni ngakuyajana narebe emyaka igana omumiso akiresire ogo nataka kubakoze akitomize kubi konka omyaka 10 we don't need aba history aba tosomire na Kiswahili wano ndi hangeni likoleki likure ikamba gambe chini salary enhancement Germany hariyo aba historian Japani hariyo abasomire na Kiswahili hariyo uruzungu bayinjiriye abakore ngudo twantable tindo rwankahi rwajinje urabamina abakoze n'abasigazi b'emyaka 18 20 ba engineer from Uganda not from Uganda n'aba China n'aba president yana rebe bita akakora ki akabyetenga ayine kuzom direction ejo now okonjizo sente z'abaki zaba science no kuhore kenseji ntabana bagezeho bazenkai bakora science hata science omusekere omnankazi bizirugire abana biri batwaraza Kiswahili batwaraza Ruganda ntasoma Ruganda abone degree mu Ruganda ato mu Ruganda akabastama ambuga babisomesa Kiswahili akora so we want to see how we can do what ekikamaze ngandi can President 7 aizenangize sent yakujira in phased what in phased manner akamaza yongiza ba lecturers no bayabateka milioni 10 zingayi 10 in fact ana zingayi deputy asana munana lecturer naninga abo nabasomesa aba university yabongeza hata muri phased manner ariyo nayongeza ki in fact ababongeza umwagufire hata yayongeza ki aba science ariyo najana za kongeza aba arts kunga banze bayikora ki bakistudy echo information hata abantu aba
nyo nyinda waba nohenda okuwongeza omusara niwe rwaneho ogenti munyongeze kuba ati nyo wa science wampira ka sente kanyine kegi ubwo no mwigutu abana bari bakongere niwe zo munana abwe songa zawe but now I'm telling you one echamuheru arata kumanya ahari science hono buri mukozi wa science bakamwongera icyo kurebera umukozi Nancy ogwo kureba ari hanso mu clinic health center 2 nabona miliyoni 2 doctor nabona miliyoni 19 hata abantu bo side yo nakubaraje so hata mwana wa wabo yo muzire wano muhaburaje kariya guidance ihangere ndaba Nancy ndaba engineer ndenda abantu bakubasa kwiteka nanka tubakwenda abantu bakuzagamba uruswahili tubakwenda gamba abana tubagambire tubazaha ground basume science ezezi tizikwita tugo mukahuzo amazima ngasharira konka tugagamba kache tuhim asabami European history dikari mu information utakuja unagaruka kama za shule sejezi ukaja mameta Solomon kana argumentum okay all teachers should add equal salaries. We all go to the same universities and pay equal fees. They all spend the same period of time in education. Innocent. Echo chigwire. Course ya science tekwasa kunyana ya art. But inda course ya science katujene mpora abantu ejini hanga Uganda mutinachimanya wano osoma course ya science education specifically. Wait course ya science hona heri tekwasa kunyana ya art ne mirundena hapana kosa information ne course ya science ne mirundena wano osoma obusaho sura miliyoni abasaho barugo musomesa wa science umusaho narwo wait nyina kama kati ne para no have some abadoctor no wa history or one science so one tell you that talk basa oria na somesa talk basa kuma sente nyingi na somesa musaho wa mamiliyoni 50 ni wa ayamusomesa ukora ki ushino buryo mushaho ni manya musomesa wamuba hata wa history ni wakusomesa information fika magambiri katwale ibintu however, I want to convince Ugandans our own MK is coming to treat disease that is eating up. Can't go to be MK. God bless you. Information ninga ngodo gumiza. Yes, okay, it's okay. Natangara okoreba umushija cy'umukuru avire tayi avire goti akija TV y'umwana. No, you discuss issues now. Because I want issues. You don't want at you don't want to. I've been talking about salaries. I've been talking about global issues, how people standards TV. Don't discuss a person. Akagambara cyuba ntibace kuire nyenzi yakitagaruka kubaho abo kwa twine miliyoni 85 z'abanyayuganda. Miliyoni emwe neshashura direct taxes. Direct taxes nishashurwa bashubuzi. Imwe ba science esente z'umukwenda miliyoni naboro kwezi. Omurgezi miliyoni ezu tukutunga direct taxes akakade kamwe marahi. Numushashura zinga. Abwenje mutakureka aba bakushashura imishoro abashubuzi bakabakorera imihanda. Bakatambuze bitonche bakatambuze mukatunge sine aba bakuba pakarisi zaba kibuzo kimwe nawe umutekano wa program nigenda gusaba abasomesa ba science just kibuza kigura tokumbuza wabona kuza wica kigarukemo nigenda kukibuza babahurikiriza narabari nigenda kushaba bareba TV ito twose ritakutabuka kunke ine mbere kuri tawatabuka ina bromo situation you cannot act abnormally. Yeri ya abnormal na abnormal. Now, ngenda kugambara ngo aba bantu mwamutari binazi mutakashabire ko yongeze imishara twine laboratory za mashomero. Hati we nda miliyoni nakoraki. Oine basen bana abana nabajimanya. No ndezaki. Sente no ndezukutaki.
deka babanze bombekera laboratory Nyamitanga bajombeke mu Ndinzi high school bajombeke Rwambaga bateme bukwato abana baberereza Stevenson School no mashomero tuziriyo nizezo science urunda kushomesa na muhaburi yange tugire direction tubate kugendera yitwe nk'abaziri ecyo rukuru munwanga twenda kureba n'abana bita amashomero iwo boryo wasayasa nyo biti bintechi binkwatira mukanyo nyenda kora abana banje uri ishomero kandi barukushoma ico ndukushaba government ebyo ebyawe ngo ryo wasayasa all over the years oturaho science oturaho to ine shoga sore tumwene impact yona imukozera yange Obama kan kubika information then tugecho nyona ni nyenda ngunga mbereho umukuru Kajubi ubu yagera ngo abashomesa ba science mbashashure sente nyinja a university you know about surprise tena courses za sciences abusaho tina no ito taturia cyo bushomesa tanto tugamba bushomesa abo kuba ko wa science ko kuba yo mu college yashomeiremo iyabe nashashure sente nyingi uwe ko musayansa ne akigambira yoni jena ngo umpamize echo kinagambira echo twadugamba okusokongeza aba sciences bona okugachikoro na nimoreka ntaba abantu bona bari mu courses za sciences abasaho ba engineer ni bakusura sente nyingi akayi a university echo nchena ni muki kwa kanya nde kuvuze kibuzo nyende abantu bari bangambire habari yes yona eriya rengo umusezi kuzire ezikorese article no okay areka mugarike muyavuze kibuzo kamugarike nanje nakubuza nakudamukine miliyoni 5 z'abanya Uganda miliyoni emwe yonka niye kushashana direct mana nyutase yangi turi kurantine mishoro ekana contribution yanyu omusiona no ngabise yemwe kuzira ekikwenda kugambira nyowe kuruga kare obunani ntanka kutensa nagambira akantu kamwe nagira nti batandikira hansi egombaho mbagezaho kwena hansinga kurebeka ngu science zagenda munonga konka approach ebakoze egwire so ejeji China yoro no comparinga level ya China yahika na Uganda ekatandikete no basa guruka okatembe gari okaza mehendo otakumanya kuzakagere manya kuguruka akagere abantu kumanya chinteje. When this model is being developed, ntubanza n'abakozi abakozi abari director bakuinforcing gace science tubanza baza level ya yigu then science zikora ki ekura to kubasa kora science utine bakoze kugikora so that model is like that kure ko mu Uganda a white paper must be developed level white paper must be developed education white paper a paper on erigamba a model ki eji leta hemuji kandi abashomire aba arts tubashimire kubamba bimaki sente zabo uko already badiyani wa cyo nabani bagambye kwa kali bajyanye mu phase what on phase ino wasichameze cya batakwire phase man honare kwajwe akagambo kabo ndazwa me phase man ayo yagira ngo what if he didn't study English, what could he be using now? What I know, even his points are written in English. Yes, it is in English. Yes, it is. Model in this model, you put up science. It is very. Abachina basoma mu China. Abajapani basoma mu Japan. Abajamani basoma mu Germany. No discouraging order. So, akakauze ko ruzungu. Akakauze ko ruzungu batire mu buryo mu twenda kwa ki program. By the way kangambire Africa hari munonga. No soma imyaka 20. Otine cyo kuza kuyamba ya bila kimwe. So we want a model yabe developing reje science Uganda eji omyaka 10 tube tureba bana ahansa ground from primary bari omurti imyaka mingi mazire mu educational and science ebale munongo mterekanisa program
reka mbanze nsime abakureba igishaha na mnoga muramu wanje mwami Buyondo, my sister Mariam, another sister of mine Salma, bari ni batureba mwe bari mnonga Salma mwana wanje nyowe ikindi kwenda kushaba abantu bona kandi kinatandikana nacyo ebyo bintu bihe mu feelings twenda turi abanya-Uganda tureke kukonesa abana banyensya aba bana bituriyo ntukonesa ne basiba amashomero nibebuba omwana wo munaku omuzire na yeshasha aronda 10 aronda 2 atwara katunkuma akora norya atwara obunyanya akora norya afune 10 na washomesa omwana we kikayishomero ngo abashomesa bari mu strike and it's their right kuzo mu strike because abo bari barwanirira obugabe bwabo nyo nishaba planners abakuplaningira ihangeri shuware murebe hare mumanye ngweri ihangane riti tukuza kuyiruka tuze konga aho kwa n'abakongo bari nibirukiro mu Uganda tukuza kuzo mu Sudan aho kwa n'abasudani bari yaha ngo ndeka tushitame iri ihangeri turusasibwe tugiremo akantu ko kusasibwa ihangeri ba minister bakwija TV nkamnywani wanje na radio bakagamba iso mwiguto nyenda mmanya bamwe ni mu mushomiro uko kabakaje uriyo mwana hakoze reki aha bigire niwe turutire lockdown y'emyaka umuteka sa program nyendore uriyo mwana uri kushomera omukashomera kanje kariya kanya kinengo umwana rugira lockdown y'emyaka 2 nibo yabere yatandika hati kugira ngo mbwe nagaruke aza higuru kandi hataba mu strike konkanore bihanga turifireyo buriyo mwari na ijana mwe nimwe tuza kubabinga mwe nimwe mwam ebyo bintu byo kugira ngo bariya nabantu bakuru bakazo mwishomero bashoma abazire babo bakeshasha kugira ngo nawo mwana we nawo mushomesa nyense karo mushomesa kaba ine kitinisa cyamani munonga konkata bashomesa babwire mwesha mutayi wanje yarwa kukigamba nabo ba agency bitu bakaruru cyo murebo togo mushomesa muhaye 15 izoba agenda siba hari yakozire ki akumira karu mureke tureke kushisha education ya Uganda omahanga gona nangwa omu Africa no mu East Africa abantu babiri bahereza education ya Uganda ekitinisa munonga ko biro nozo mu mahanga gaheru ukagiro timyo kahereza Makerere University kaherera Mbara University of Science and Technology bacharaze buri mwabire na ekitinisa munonga konka hati biliyoni bifa tureke kureba ihangeri tukarebera hahi turebe nyense nyobundi bantaruho bena ngo kuturya hataro bijukuru bito musomo tureba musinjo gutu abasigirani guha nyo nishaba president Museveni MPs mushitame murebo mushonga y'abantu aba ahabo kuba ehikire nabo nabantu nkitwe n'abanya-Uganda n'abana bitu nibakuru bitu nibarumuna bitu mbategwa kusharinga hamugati gwihangogo haruho bana na nebyana okay yabane honarebo ndi kwendera kace mutebekana sa program nigenda nindeba abantu bono mu studio mbaba against my colleague konkana we cyariyo nagamba ni mind ye kandi ariyo nagamba ahabo burungi bwihangeri kandi na washikire of course konkanyo niyenda kumushaba munywani wanje reka twene cyo kintu kirebere aharurengo ruhanga paka ba selfish munonga okay ugiyagira ngo Mariam kuruganya mutanga mburiza aba NRM ecyabatabura dagarasi bareke babanze betere dagarasi Mariam nakusari tinjira nicyo kureba mpona mije akazanu kariyo kanuraha aninyenda kubebaza habo kutureba nana akureba program eji mwene izo kandi ndeba bari umunsi aha TV ora nagere cyane ngakambuyene njyande cyane gacanje kacitine kirakora mwene rizo nareba ryo munsi ndiza ndiyarubaje kuko nawe kanje tatativa nawe kantine cyandakora Madina nitwe nebintu nitwe tukubiyita ogo ni mama wanje narukwago abenshi mano buba kunzara konka nitwe tukwite bintu abo kuba ko keza kugira ati president Museveni mushaba kandi izo tukimangwa amazire myaka 3 na mukaga ombwebembeze aba arts aba bar kugamba na sciences courses no watwire stiro
kuhabire hari nkora nonje yo kugira ngo education ebeje umwe kosi ize zitine eziba kugira ngo tuzine mugasho bakabebine kuba bazihiro bakaziteka nkahi bakazitarubaje. But the fact or you have been at the helm of this country for 36 years ezo courses zikiruho omushango gwe ntine kugukwasa. And to make matters worse, Minister wa Education muri kuraro mu room emwe atokagaruka yokaje kandi hari courses ezitine mugasho otukathereza ba sciences aho nyo nimba nindengo niwe nobona yo nokora ki notuzya. Number 2, mama wanje Madina turi kubasa kunjira ngo President Museveni ijo obubarabize supplementary budget eya classified expenditure iba ingwe sente tibakwenda nangu babuze nekizikuza gukora akajya tumundabize he sente za bwangu nzitware Kongo na nebikorwa Kongo tine yarigire kuvuza obane bituyamba batubikutuyamba nibyombe nizombeka yenguto naki abamemba ba parliament bakarabamu bakarabya hejo supplementary budget ahabwango bwe kitaro konke yabashomesa ba Uganda etakubasa kushitamirwe karabwaho omuntu akangira togo na abasa kuba president wa East Africa na wewe nyine nindengo nwa kuba nakora ki nabyita ije sente wena no mukazi wena batura abantu babiro munzu babiro bati bakarabarabizaho billions of money sente zanyu zo mu mushoro bakazarabyo ngo zomaka ga president Museveni turi kubura yebiro bice tukashoma budget konkeza bashomesa na hati zikozere ki zibuzire omuntu ogwe Madina w'abantu wo kiri kushaba nimpamya ngo niwe niwo kuba ineki ekizibu ije tubentu gira ngo ba MPs aha mushara gwabo bombigireho billion 19 na mushanju azibarabe mbafuna on this financial year bagarika babongera millions 80 ngo nakasimu we bari eze sente ari kuzigaba bakutureba ni president Museveni yaba nabasa kukwateza akazihereza ba politician konka kargaye katugira ateza abashomesa ba arts zikibuzire then Madina kagarika kagira ati nyonisha ba president Museveni nimpamya ngo yitwa abantu nite tukuba tukine ki ekizibu omuntu ogwe tarondiza bakutureba ni wayisire system ya education kandi institutions zanatekwa kuzita abo kubata kwenda zibeho nanda bategeka leta no mutabani abategeke bubenko bugabe finally ihangera bakutureba umuntu arikwenda kutebeka nsi ihanga bayiza utakwenda gukora that segregative wakireba kugira ngo nyongeza abantu abongeza abakamba mbareke nabajyango ihanga ryo na richi rukubibwa na innocent nabakutureba Madina nakimanya waba notambura byaro noreba amanto kuba kushabiriza ate cyo kuba noyenda ko rihanga wo ryo mwebembeze murungi tukamugera ngo harete minimum wage period omukozo wa hansi ari kutandikirwaho tumanye ngo nafune mitwari 15 kurugera ha qualification zawe nkamukuru wanje kuyagamba ne qualification zina na nebya kushomesa zisheme kubane zigambe sente zasheme kora ki kutunga konka kuhurira ngo kajibe nayo nizina nyo wahindu kukora mu kitongo ekindu kukoramo batakubasana kumpa mitwari 10 teno twino bwebembezi aho nimba nindeba hekizo so wabo takaresire minimum wage tujaguma nebiziwebi kandi tujaguma tugambira ngo president Museveni niwe kizibu kihangere finally munonga hari abakozi abarukora ombitongore abakubire nibayambwa government kureba nibafuna sente zinga bwana kajibe no kimanya ngo mwaba mutakatireho kushanga ngo numufosinga umukozesa wanje kumpa appointment letter atakubasa kumbinjireryo twatuchine bizibomba koza abandi because ntureba ngo abakozi abatakora mu government nibo bingi abakoze we bitongore nushanga uri bafosa ina abakozi 10 kunga hari kwenda ntakumbinjira umusharo gwa kwenda ngwakora ki we bare na ya obayambinga because tinyina appointment letter after all hariho minimum wage ushanga abantu bona bariyo barra ahabo bwebembezi bubi oburya higuru so twaba tutakihire henkoreje reno umuntu atunyigire ariya turubasira higuru mama wanje Madina nwariyo narra atkando tuyambi ataho ninyenda kubagambira ngo tukine kizibu so twegwane honkihanga bwana innocent twerebe omumbera yitu twena turike kwereba kabashomesa abanansi naki kandi ogwo muntu waburizo omwana owo twekere ngo aze gukora Kampala owo muntu
we nafuna sente zingahe mahari hari gukora emirimo emurengeri konka abo kugira ngo utarafunire kagisha nakora uwakajubi namwe nko mukozi wakajubi nimumanya namusasura emitwaro 5 ayimuka saa 11 agaruka byamasha mukaga gwekiro so namuhereza emitwaro 5 so hati emberejo yabe kirwo innocent kini hango kuri ragendo misho inza kubeyongera obusinge abantu bitu abarengi ba GNTV programu yete Omushana Gw'Ebyobutegyeki Antoine sindika message nanisha ba mukikuru witu wa Bwezibwera ari natera esimu ine ibyo runo teganisa konka tukunda yabari kwekumira program urba ikigambo cy'umutunga yabari munonga bari nyonyenda kwamza abashomesa abakobasa kubamba tari twine kitongo cyitu cya inato yes Filbert bagumara kandi twine kitongo recyo tukoze ibintu industrial action ryo mu mateka bwene bareke kugira ubwo reka bategeze communication kurwo wa Filbert bago bataza kupapa batabatina tinisa babigutse bakazukuza kubatina tinisa bagumeyo bagume until government respondingire issues zitu aboko you said actually nikikwenda gakakongera abantu abakutureba niwe tinkuzo mu bigombe hati kugira ngo NRM ninga FDC nyoni ndiho ninkireba ngo iki cya affecting buryo naba bakajuba bahomba gamba umwana watakumana basa kubomu ara family ningo okumukwata wena nabaki at the end of the day kiriyamba hashanja ryo mushomesa we bare muno ninyenda kwenda aho akantu kake banywana banje ba associates nimbaramutsa abanyabaharwe bona ahinkurugana na Madame Madina na banywana banje abanite mbara kandi aho remember bwana Innocent mwebare abatensa mwena mwebare nyenda kora boro w'ikitino minister kuri se baryo munsi nawa nabanja kuri minister kugira ngo murere okutinisira z'abashomesa mutakigarikira no kukigarikira kandi nabaherezo bwire buke muzama TV mu isasa z'abantu ako abantu babanyigiri yes no bakwa president abanyigiri ako atoro kwasa kwemera TV mutabashomesa mushomezo mukarashi fuba mushomese kifuba mutarabatashomise uti ni mubinga ndukwendera nikiriza nsime abantu banyanda banje Sarma uyajya ngo n'umunyabuzare we wa publicity munywano wanje wo kitini sakaro wo kitini saporeka twire wo kitini sasansa chamadidi happy Aisha be Kabrusi Wejarwa Kanuma Nistiko Sofa Kahafu Gerard wo kitini satoyota yajya ngo hatari ya TV nagireyo mwe niwe TV kurebwa Ochtini satoyota ne TV ya mani namunyanya Sarma giro watimu umwami cubuka ahori ni kusima kandi ariyo naza kubaretera ha business yako yatandikaho telecommunication insya kandi nakuba business yajuru nshinga Kampala kandi ariyo najamba mwe bari muno umwami kaje n'ibintu bishateje kubanza nyenda kubasima abantu abakwegamo begamo abatakwegamo magoraki cyo konke kikuru munonga nyenda abantu babone sente obone wa science obone waki no arts konka background first manner okoraki kandi nyenda kumanyisa omusigazi omukama Obama nato tibakozesa babasomesa omukozesa babasomesa ni government nato omuntu yana akomurimo yesterday mbere ngambira omusigazi wanje kamurondera omurimo esenjiro kandi twaraba ahantu ahagumire namujyanti ni uri mukwekaragasa nti nenda sente zingahe kuba yumva ko umurimo ukabona nenda zingahe tikanyenda umurimo hatinkubwini so omukozesa ni government abantu bekarakasa none bano bimanya kandi ekindi kigwire oriye yakugira nti twine abakoza abari aheru on waiting ntware izo baketa bakamahandika abasomesi izo bakamenda habaturukaga abantu nkumine biza 4000 ubwo agame kumita kubamanya Uganda bona n'abaguru n'abagaye bakiza bende muzimiro bagaruka batema transport ba short listing so I want to tell you that it's your kanga
kandi ikindi watakwenda gukora bakusikopa kucheka mu class yabyanga watakwenda kuza mu class studio kwenda kuzankayi mu class okubusala to gwenda ugu aba gwenda bakora ki bagutwara kokecho tukikoza kuchikaho ntekateka government yone gamana ki na inato kandi abantu baza kubona sente baza kurunda Seven yabyange byaje mwebare kutukiriza twenda kutega abantu muranga na munonga abazire bagumisiriza abasomesa babanza babone cyabo kandi baza kukibona zuma bazo mu class baba Seven yayanga ko kandi kindi umwami innocent kandi barakwendekayo government age tekwanga abasomesa ekakwata abantu abona bakubona musara bakabachendeza during covid 2 years abasomesa bakasigara babone sente zabo zona hatona ubu naona akwanga so no kujya budget y'iki barimo kubona sente zabo nonga mutebekanisa program nyenda kusima panelist batahi banje kandi ngaruke nsime abantu abakutureba kushanga nguna nezishaha mu kiriyo mushitamire mureba program yenzi nyenda kubasima munonga nsime management ya GNTV ahabo kuturetera TV nungi twija tukagambira abantu bitu ebifo mu ihanga ekinkendera nakyo mutebekanisa program ninyenda kubagambira ngo izi sente kugira ngo muhereza abashomesa sente zanyu kubukane sente zo mu mushoro oya bayina nogo mushomesa uturiyo turwanira ngo nawagira kiyayongeraho nawe no mu mushoro abo kuba katara kinkuguramu nawe nikari kuguramu mwene mureke kubareba mutyo abo kuba ihangeri ndibetaga munonga nangwa no kukira itwito munonga bari mu politics abakugabura umugati gwihanga twetaga munonga bashomesa aba so mureke kubatwara nk'ikitine mugasho barebe mushitamu mushonga yabo ebyo kubakanga kanga mu bireke abo kubana nitwe twemerire nabo nangwito amwe tubagira ngo no muremere ahariki ahanshonga kwiso muravune muratunge ekimurukwenda mwebare munonga nyenda kwendera ndi kusima abantu babaharwe abareno batureba twine youth councilor wa North Division ariyo natureba twine abantu binjo muri baharwe umunyakidengo mwebare munonga kandi mwebare kwekumira aha GNTV yabari abantu ba Nyakanengo umucucu no kubita na rushasha nakishasha dagara saka gabuka buhero ayobare munonga bwana Innocent kajiba hato yahurira mukuru konka namazima Innocent warebe bitekateko bitu twenda oburungi bwihangere ejo niyo ntekateka nkuru in fact nko kutwa debating erizo mpena cyobama mpena ki Madina mpena kikajubo cucuka murebe by'abanyayuganda barukunda because obwe nubwo buringaniza naho ura messages abantu bagamba nubwo buringanizo bo barukwenda konka buruha kubaho kunyigisereza side emwe abantu nibatekwa kandi kunyigwa kandi bakurenko bwebembezi bwabo buru kubanyiga so ejen enkora yekihekera tugireke eyo gumana muragira nabaragira mugaruke iwo bariyo munsi simanye no ngo ni PS barakwati abashomesa bori yo noragiriwe nofuna miliyoni za 20 konko mushomesa eze sente zari kufuna wareba ngo mushara gweye kutakubasa kuherezana nabana babiri school fees nawe iwe no maragira ngo ayirukaze kushomesa nimpamya ngo abanyayuganda kurunogero kuba rukwikarakasi za abashomesa na nembere zindi zona Innocent zikutunyiga kuno turugayo tutwena tukazikwatanisa government omwe yakubenera kuka nangu no byakuresere nkora yecekere kareba twanje ikaje tabanyayuganda bayanga kandi bakorra ebibashemiye kubana bafuna echo oko kwanga tukuteke hangu utombi tukuteke ha marwaro mabi tukuteke ha mizi mabi tukutekeho aha kwenda kufuna uburinganiza bwena nubwo turayagarro mu ihangari yitu tukagumantura mukanyagi na Obama ngato kuwa rero izo ni mureba kuko mwe tubente shohoro mu studio Obama turoku akimbo ijakambuga no muhanda umwago kumpaka lift yansiga so Obama eje kora ninyenda mutugireke eje kora tugireke twena turya abanyayuganda kandi tuyagarro mu ihangari yitu obusinje abanyayuganda mwebare abarebi ba GNTV program Omushana Gw'Ebyobutegyeki twareze mwedacika abirunemwe ekitari cya butosha cyonka abukushaba ko abantu icyo twarinze mwedacikeze na management yatwikiriza ngo tugumize mukace twaganira umuramo umuntu abase gushoborokera kuruki yabere program Omushana Gw'Ebyobutegyeki kansime abunasa kwa nikora nabo control room hamwe na abajinya twine behind cameras
twineho umushana mukuru umuyobozi w'enjiri evangelist agaba Desmond yabare kutwegitaho kandi kutukunda itwe nka GNTV Innocent ARINAITWE murare kurunji mukama barende